Ivlog yafana ngishaya ngiqeda ugeza ngishaya itsipatsipa yabona ngishaya club nonozo ngikhipha ijini lapha bomadizili 360,000 ngithi thaki ngeligqoke ngelipenyule mdansonyana niyangazi musu yapho ungadansanga enalo le road ke ngathi 45 lami emara sikhoda alapha sengiyalibopha vele yabona ngidonse wona bomabhandinyana le replay lapha boma 6.5 ayabona baba isihuzo outfit of the day ayinena ke nani ke ngidonse bomahembe lapha total sport uyalibona belithi 1.5 ngisathi ngiyaligqoka kanje nawe uyabona ukuthi ligqokiwe isibhutshwa baba ngibophe lapha mdansonyana uyapho ungadansanga wena hayi baba bhekelela ngiveze feli customer bel ordered mara ngikwazanga ulideliverela due to rainfall and hayi phepha bachuna ama same time delivery angiveza amasi ngiveza isibhakela that's why ngikeca abantu kanje ngifake lapha ebank ngithi mfuthumazo nthotsa ubila hey kimfuthongo lona banda kanje umunye uyazincengela ngiveze mina lapha ngobuhle bari Hosh Caramine ngikariki Zimbabwe uhlaya Bulawayo angiveze safety lami lapha ngidonse iboma 3 awanyana yokugibela vele since fela ngithi yabo fele ngidonse lapha bomatawa ngibuyisele kwisafe niyazi ke ngiliveze itawu lami engizova ngayo 1 alapha senyagawuluzo 1 nasi sponsor yabuya 2 hayi baba bhekelela 3 hayi la ngibona khona ukuthi indodi yalwa 4 anginesibhakela ngevari so mavarvar yangithola lapha sengise toilet ngicela ukufaka I-air fresh nekhanda yabona that while penyeza kanje ikhanda lami emara ngi6 mangithi ngaphandle yo it's pouring not raining emara ilungeke zifane phela mina ngikeleze eRegenesis Business School ankelezanga ema secondary ayabona ngigama isisi uthani kumageza lapha imali yakhe seyumageza ufila comfortable sekangibamba ngestory waya masivaya aniyabona lapha kuze unemployment yakusasa neclass of 2060 ama grade 13 angiziveze lapha ngithi middle finger to the haters lapha niyabona silapha yini first park or Rico oil lapha thengisa khona impeso alright ngiyaziveza lapha sengise kuma escalator bebengasebenzi ngihamba ngenyawo ejikijiki ngiveza imoda ngithi niyazi kumele nginibonisa iMall of Africa phakathi ema escalator ngihlangana noBrake uzibiza ngoBrake ngoba usuke entabeni igama lakhe uBhamuza nizombona make smile ismile sakhe siyabhamuza shame ngaba banagesi ayabona lapha businessman man from Toronto I work like I own this fucking world papa uzonginikani mara nami nginescope angidlule lapha eClicks bakuthengisela roll on a1 nge300 rand feed yabo ngephepha ngidlule Shoprite angithi lapha kumele ngiyodeliver khona anginivezele back to school ngizobathi next day kuno grade 13 siyoyibona lapha unemployment yo ngishute yo wena bese nginibonisa ukuthi bekhona kumele awathenga mara ngoba khakhathi yawuna yes ngiziveze nami lapha nani yabona ke lekhanda lami lishayina ngathi amasende ngiveza ikhana na vista lapha ayabona sekukholiwe sizozwa ngabo phela emantseni asengiphumile lapha emolo ma time uyabhayisa ispirit sakhe nyasincanya to all abantu ababhayisayo shout out Buffett yasile le shit ayibona original akusila ama shit mayonnaise emvula yagcwala kunama roti ama dot chala ngitshela lokho lapha sengiyavaya nabo mageza ke niyabazi makuyimantseni bagcwala istrata lapha jikijiki sengiveza iskiyeni gela samahlanya amalobethu ashaya iwalk lapha yabona ngcoke baba outfit of the day laba thengisa amagunya noba kubanda kasi lamahlanya lapho kunuka ikhwapha ngiveza irank yase Alexander danko